OnePlus 6 je Android uređaj, a da bi resetovali takav telefon, prvo moramo da pristupimo recovery modu. Prvo ugasite telefon. Kada je telefon ugašen, držite tipku za zaključavanje i tipku za smanjivanje zvuka. Unesite svoju šifru. Tipkom za smanjivanje zvuka idite na jezik. Idite Wipe Data and Cache. Erase Everything. Yes. Reboot. Uspješno smo resetovali OnePlus 6.